Ibyo kuko twasohoye itangazo uyu munsi ryishimira bimwe mu bimaze gutangazwa. Hari itangazo ryatangajwe n'uyu mutwe wa AFC M23 uvuga ko uvuye muri Walikale centre ukigira inyuma, hanyuma byanakurikiwe n'itangazo ry'ingabo za Kongo nazo zibyishimira rivuga ko zitazajya mu mirwano. Ibyo ngibyo rero bikaba bitanga icyizere cyuko ibiganiro byari biriho muri Afrika, ibiganiro bya EAC na SADC noneho bigiye guhabwa ingufu kugira ngo impande zombi, uruhande rwa guverinoma ya Kongo n'uruhande rwa M23 bagire ibiganiro bitaziguye. Mwumvise n'ibyo mugenzi wanjye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ejo mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa. Nawe yavuze ko noneho biyemeje kuzagirana ibiganiro bitaziguye n'umutwe wa M23. Bivuze rero ko muri iyi minsi hari icyizere kigaragara cyuko ibiganiro noneho bigiye guhabwa umwanya, cyane cyane ko ejo kuwa mbere ku mugoroba hari inama ku buryo bw'ikoranabuhanga y'abakuru b'ibihugu ba EAC na SADC kugira ngo bemeze ibyo abaminisitiri bari bemeje i Harare muri Zimbabwe ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa Werurwe. Ibyo byose rero biteranyije bigaragaza ko hari icyizere noneho cyuko guverinoma ya Kongo n'imitwe itandukanye noneho bumva impamvu na kuvuga importance na akamaro ko kuganira kugira ngo iki kibazo gikemurwe mu buryo bwa politiki nk'uko twatumaze igihe tubisaba. Ububiligi nibwo bufite amateka muri aka karere kandi amateka atari meza. Ububiligi rero bwazengurutse isi yose mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe, bujya muri banki y'isi, bujya mu muryango w'abibumbye busabira u Rwanda ibihano. Hageze no muri za banki y'isi hose ahantu bari basabiraga u Rwanda ibihano, bashaka ko ibindi bihugu byose bifatanya mu gufatira ibihano. Nibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga, yashakaga ko isi yose iteranira ku Rwanda kugira ngo barufatire ibihano. Kandi Ububiligi nibwo nk'uko twabivugaga kare, Ububiligi nibwo kubera amateka bufite muri aka karere, usanga nko muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabo bafite departement nini ishinzwe aka karere, bafite n'abakozi benshi. Ibyo bihugu bindi byo muri Burayi ugasanga badakurikira cyane. Ababiligi nibo bayobora, batanga amakuru ku byerekeje aka karere. Bakaba rero barasabiye ibihano u Rwanda kandi bakoresha iki kibazo cyo muri Ukraine na intambara muri Ukraine, hagati ya Ukraine na Burusiya. Ariko se nawe birebye u Rwanda ku ikarita y'isi ubona isa nk'Uburusiya, ariko bo nibyo bakoresheje kugira ngo bumvishe ibindi bihugu by'Uburayi ko niba Uburayi bwaragize ibihano bufatira Uburusiya kubera gutera Ukraine, ko rero bagomba no gukora kimwe ku byerekeye u Rwanda ngo rwateye Kongo. Ni ibyo ngibyo bakora kandi Ububiligi bwarabikoze, niyo mpamvu twafashe ibihano. Kandi mu bihugu byose byo ku isi Ububiligi nibwo butagombye kugira n'icyo buvuga kuri iki kibazo cyo muri aka karere. Kubera iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze, nibo bagize uruhare mu mateka y'aka karere, nibo bari mu bakase imipaka. Murabyibuka habaye inama yabereye i Buruseli mu kwezi kwa gatanu 1910, aho abakoloni icyo gihe bari Ububiligi, Ubudage n'Ubwongereza bicaye bakata imipaka y'u Rwanda. Ubwami bw'u Rwanda bwari bwagutse kurushaho, barabugabanya. Niyo mpamvu dufite abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, kubera ko kera bari mu bwami bw'u Rwanda hariya muri za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma na nyuma yaho bakajya banimura n'Abanyarwanda bamwe ngo bajye gukora ahari amabuye y'agaciro no mu mirima mu bukoloni bwabo bwa Kongo. Muribuka ibyo bakoze mu gihe 59 muri za 60, aho abakoloni b'Ababiligi bashyigikiye ihohoterwa
ry'abatutsi muri 59 za 60 abo bari abakoloni muribuka wari resident colonel Guy Logiste rwose yarabishyigikiye ku mugaragaro na nyuma yaho bashyigikira leta zaranzwe n'ivangura leta ya Kayibanda na leta ya Habyarimana ababirigi barazishyigikiye byimazeyo hanyuma no muri jenoside yakorewe abatutsi muribuka uruhare bagize no mu gutererana abatutsi bari muri Eto Kicukiro ku itariki ya 11 z'ukwa kane kandi babona interahamwe zagose ririya shuri zifite n'imihoro zirimo ziyerekana ariko baranga baragenda byagombaga kuba biraba abatutsi bajyanwa hari Nyanza baricwa iyo urebye rero ayo mateka yose y'ababirigi maze kuvuga ukabona ko ububirigi ari bwo bugaruka mu gushaka kugira ngo u Rwanda barufatire ibihano ahubwo ni sinzi umuntu nabonye ku mbuga nkoranyambaga yavuze ati iyaba ahubwo n'umwuka duhumeka bashobora kuwuhagarika bari gusaba ko bawuduhagarikira kubera ko birababaje kubona ababirigi bakora ibintu nk'ibyo ngibyo kandi byanatangiye na mbere y'iyi ntambara ya Goma kubera ko buribuka ko dufite n'ingabo muri Mozambique Cabo Delgado aho turwanya iterabwoba hari amajyaruguru ya Mozambique hari amafaranga rero Uburayi bwunze ubumwe bwaduhaye bwo kudufasha ariko ababirigi barabitindije bari baranze ko ayo mafaranga atangwa bimara igihe kirekire nyuma amafaranga za kwemezwa ariko ababirigi bari babyitambitse imbere na mbere yaho muribuka yuko na ambasaderi wacu twohereje Vincent Karega nawe bamwanze kandi bamwanze babihaweho amabwiriza na guverinoma ya Kongo ko yaravuye muri Kongo ibi byose ubiteranyije bikagaragaza ikintu cy'urwango ububirigi bufitiye u Rwanda kandi ububirigi aribwo bufite uruhare rukomeye mu bibazo aka karere gafite ububirigi bukaba bwaranigize n'uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi rero birumvikana ko igihe cyagombaga kugera cy'uko ducana umubano kuko ntabwo twakomeza kubana neza n'igihugu bigaragara ko kidufitiye umugambi mubi wo kugira ngo badufatire ibihano ku isi yose ariko iki cyemezo Minisitiri Nduhungirehe guverinoma y'u Rwanda yagifashe hashize hafi ukwezi n'ubundi ifashe ikindi cyemezo cyo guhagarika umubano mu by'ubutwererane mu iterambere n'iki gihugu cy'ububirigi kubera icyo ariho mwahereye ubundi mu rwego rw'ibyemezo bifatwa n'ubundi biba bifite ibyiciro hari igihe nyine uhera wenda mu guhagarika cyangwa mu guhagarika by'agateganyo ibyo tuba twakoze byerekeye ubutwererane wenda twizera ko ababirigi bazumva ko ibyo barimo atari ngombwa wenda bakagaruka mu nzira nziza ariko siko byagenze barakomeje ndetse hari n'umwanzuro bafashe mu nteko yabo ishinga amategeko wo gusaba ko ububirigi busaba amahanga yose gufatira ibihano byose bishoboka u Rwanda byose harimo ubutwererane harimo amasezerano twagiranye n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe ku byerekeye amabuye y'agaciro n'ibindi byinshi rero icyo ngibyo byatumye noneho tujya ku ntera yisumbuye yo guhagarika umubano n'ububirigi hari nabango ni igihe gitoya ariko hari iminsi ishize iki cyemezo gifashwe ububirigi niyo myitwarire bukomeje kugaragaza niyo myitwarire bukomeje kugaragaza kuko na nyuma y'icyo cyemezo mwumvise Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga aho yavuze anibasira nyakubahwa Perezida wa Repubulika deja hari ikibazo cy'uko mu Minisitiri ajya kwibasira umukuru w'igihugu cy'amahanga ariko yarabivuze avuga ko ngo biriya tuvuga by'amateka by'ubukoloni ngo ari urwitwazo bavuga ko ububirigi bwamubirije amahanga kubera ko mu Rwanda rutubahiriza amategeko mpuzamahanga cyane cyane ajyanye no kubahiriza ubusugire bw'ibindi bihugu ariko se iyo urebye n'ayo mategeko mpuzamahanga ubusugire bw'ibihugu ni kangahe ubusugire bw'u Rwanda bwagiye buhungabanywa na FDLR n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro iri iburasirazuba bwa Kongo ububirigi bwari he kugira ngo bubyamagane muribuka ndetse na FRN ya Paul Rusesabagina
yateye u Rwanda muri 2018 2019 hari abantu barenga 10 ngira ngo niba nibuka neza ni 13 bapfuye, harimo abana, umwana witwa Ornella y'imyaka 13 n'undi muhungu w'imyaka 17 witwa Isaac, barapfuye bishwe na FRN ya Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina rero ababirigi bakoze iki? Bigeze bashyigikira abo ba victime ngo basabe ubutabera? Oya, bagiye gushyigikira uwo Paul Rusesabagina kubera ko ngo ari umubirigi nkabo. Hanyuma rero n'ibindi bitero bya FDLR byagiye biba, twavuga ibitero byo muri 2022 barashe inshuro nyinshi kuva mu kwa gatatu, mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu, bashaka ko inama ya Cogomo itaba. Hanyuma hari igitero cyabaye cya Rudo Runana, nayo ni umutwe ushamikiye kuri FDLR muri 2019 hari muri za Kinigi hafa abantu 15. Icyo gihe cyose kwari uguhungabanya ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda, kandi ntabwo Bubiligi bwigeze bubyamagana. Ko gufata amategeko mpuzamahanga bakayakora uko bishakiye ni ibintu bitumvikana. Kandi reba nka FDLR tuvuga, ejo bundi hari uyu mu general de brigade witwa Ezekiel Gakwerere, AFC M23 yashyikirije u Rwanda. Yari amaze imyaka 30 muri Kongo. Yaje yambaye n'impuzankano za M23 za FRDC, kuko yakoranaga na FRDC ari no mu ngabo za FRDC, kandi yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane muri prefecture ya Butare. Imanza zose z'uru rukiko mpuzamahanga rwakiriwe u Rwanda, mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriwe u Rwanda ICTR, umusangamo kenshi yuko yagize uruhare mu kutoza interahamwe no kwica umwami kazi Gicanda Rosalia. Uwo mwami kazi Gicanda Rosalia muri bako no mu Bubiligi, ababirigi bakamwirukana mu kwezi kwa kabiri, kandi bazi neza yuko jenoside yari imitegurwa mu Rwanda, kuko raporo zatangwaga na ambasaderi wabo hano icyo gihe yitwaga Johann Swinen zagaragazaga yuko jenoside irimo itegurwa muri iki gihugu. Ariko nk'uko ministre Jean Damascene Bizimana yabigaragaje, ababirigi mu kwezi kwa kabiri 94 baramwirukanye. Urumva rero ibyo byose biragenda bikazenguruka bikagaruka ku Bubiligi, kandi Bubiligi akaba aribwo noneho ubu ngubu noneho bafashe iyo gahunda yo gushaka gukomanyiriza u Rwanda ahantu hose ku isi. Akaba ariyo mpamvu rero byumvikana ko twahagaritse umubano kubera ko ababirigi batatubaniye neza. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de Son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies, tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington, d'ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tous
mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Toyebi biloko nyonso makambo ebombana na unité te nyonso toyebi mutu na mutu oyo kozo basem pete so basem ka basem kozo basem yango botala ngoni boyebi ba contre quoi contraceptif c'est ça bazo tsango awa tonga wana po troisième te et puis ba rapport sexuel et dans les responsables pour se protéger ce moni koza la paix se protéger ka se protéger parce que maladie est belé maladie oui ce n'est pas seulement le sida maladie est belé parce que awa soni tango bakomi koyebisanga peme moko mosusu aleki na fere moi je natala peme wana nde spécialité kosopa bazemi c'est quoi ça na peme eza unité ya bablague oyo te kutu nde batindi bino awa na peme bapesaki bino chance te kote bouti na ft ayokaki to se débarrasser na bango ngai nalobaki nalobi baya tokoencadre bango ngai nalobaki nabangaki bino te mpo nayebi ke boza bato bino mpe boza carrière na bino militaire boza mpe besoin na mbongo boza besoin mpe na kosepanui nandimaki yabi boya na bapmf mais réputation mabe ebele bazosala bango mosala te surtout na état major service te tozoka basango basala bango misala kuna te bafandi wana kaka kindumba soki nabengeli bino awa mpona kozongisa conscience na bino en tant que basi mwasi il faut mpe kokanga makolo kati il faut pas mobali nyonso akoya il faut fungola makolo non ozomibebisa surtout problème ya réputation bato bango te nani ayebisi teke bino bokozala mpe un jour bagénéraux ntango bokozala bakobanda kolo wana tosakana na ye sakana na ye capitaine eza nini yo bozo kokaba te tekoloba mete wana obakisi nde mabe musa soda ezali na bastructure nyonso ya koencadre mutu aboyi boloko aboyi bokangi ye kosala boye te baza bato baza besoin d'encadrement baza besoin d'accompagnement baza besoin na conseil ebele wana namoni mpe basambela nzambe te oza bachrétienne mpe biloko toyoka moto mikumba ya bana pmf bolembeseke mpe te bana ngo soki bana nef osala na bango nini mwana liboso ya sergent awuti kokufa na esi atikeli yo bana mibale mosusu moko azoyebana nani kota soki aza na kalemi o soki na nini azalaki komando asi akei oyo mosusu nani ajida moko nde apesaki yo zemi baajida wana bazorépondre na nini na ft bana unité te siko oza moto ndeni tanani mibale ozotu mosusu na civile wewe azokolongolo teni wewe c'est honteux wewe wango abandako